Bollywood actress nu tak mel thale nui moi tak Mahima Chaudhary hi actress ani mai ba ka model ni thin ani a film achang nuala ma se are ta hleya a chanchin le engtin nge om tak rekhoi so om nuala wangin kan ngai thadon ani. The sunburst flowers calling on one day overdue, but Apian tira aming chu Ritu Chaudhary ani a Mahima Chaudhary ti a aming athak dan te po kan ngai thazel don ani kumsang kha jakwa somsari pathum September ni som pathuma Darjeeling West Bengal India a alo pianga kumsomli pasari tuna hian ani veder to ani anchung kwa anu le pa le unaw te chanchin hi mole hria chian tu rawanga unaw mechia ero ani nge ani apa hi Hindu jal ni in anu hi Nepali ani ti ero chu mutur oma Zirnalama hian Paul Somthleng Do Hill School Kursiang West Bengal akala anua Loreto College Darjeeling akal in education qualification hi bachelor's degree ani college azo hian modeling lama akal ngala Darjeeling a modeling contest ate potelin winner aloni a mase apa hian hetiang modeling tele acting lama kaltur hian alo du puiwak lawa achan chu le khathiam thei tak fing takani a college ate po ati thapol ani a university po kalse top ni thei tur hialani mase anu po in hetiang lama kaltur hian hanti ve chin reng reng se ti a alo support ve deu boka wangin Mahima hi akal lui chhozela apa hi chu atir chuan alom lo hle ani Tichuan TV advertisement te ati chhozela advertisement ati zinga larber chu Pepsi advertisement a Amir Khan le Aishwarya Rai tenin an lan nakha ani a I'm your new neighbor. Can I have a layer Pepsi? Yeah. Yes! Oops. Music channel pakhata VJ anga online film director Subhas Kai nalo mua film offer ta a Pardes tia chuan rola pe a kumsum hi pangami ani he film chan masak berani ta a kumsak kha jakwa somkwa pasari a release ani इंडिया सॉन्ग गाओ हाँ तो गाओ ना तुम भी गाओ ना मेरे साथ चलो नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं गा सकता देखो डैडी को गुस्साओगे तुम जाओ अच्छा मैं जा रही हूँ लेकिन मुझे तुमसे बहुत बात करनी tuna kan enzo che kha a film chan masak ber Pardes achan na sin chen khatani a achang tha a film po hlotling hle Mahima po in Filmfare Award Best Female Debut le Zee Cine Award Best Female Debut te adong ngal hialani a film chan masak bera role pe tu director Subhas Gai hian a career bul hi a transak ati theya baka Pardes achan don hian amhing Ritu Chaudhary ti hi Subhas Gai hian Mahima Chaudhary ti in a thak saka amhing M intran hi van nei na alo ngai ve shim shima stardang Madhuri te Manisha Koirala te Minakshi Seshadri te hi an career alo siam sakvek an ni boka MT amhing bul intran hi Subhas Gai hian alo ngai poimo hle ani Pardes kha kumsang kha jakwa somkwa pasaria chanani a kumsang kha jakwa somkwa pariat hian film achang lawa kumsang kha jakwa somkwa pakwa hian Telugu film Manashulo Mata tia alo changa hemikum thau hian Dil Kya Kare tia Ajay Devgan le Kajol tenen an chang le a Dang the Fire ti le Pyar Koi Khel na hin tia te po changin kumsang kha jakwa somkwa pakwa hian film palilai lo changani chu kumsang hia po hian film palila ya changthawa datkan tia achana wangin Filmfare Award Best Supporting Actress nomination aro muhialani kumsang hi pania dil he tumhara tia Priti Zinta le Rekha tenen anron changle a ये तो बेचारा आनंद है अच्छा मुझे तुम्हारी फनी तुमने इस आनंद को देख कैसे बना दिया दिनेश खन्ना का बेटा अरे kumsang ni pathuma bakbana kumsang ni pariat kumsang ni somle kumsang ni som panga te film pakhat cheu vela changa kumsang ni som paruka ron led le in film Dark Chocolate tia aron changta a और फिर मरता था विक्टर चल गया कि विक्टर की जायदाद से anu dai kumsang ni som pakwa ni kumai khan Mumbai Gangster tia aron changle ani
fit nga le inches li sang ani a Indian tennis player Leander Paes nen an lo in date to a ma se mahima suidan chuan Leander hian an in ngai zon reng lain Ria Pillai nen an lo in mu thin thu soya kumsang ni panga khan an in thena mahima hian tennis chu thatakin a khel thei ani thei ma se keinen chuan a che fair lo khop mai ati a an in then nu hian Ria Pillai le Leander te hi an in date zui ngal ta nge nge ani kumsang ni panga atanga kumsang ni paruk vel bor khan acting lama aphurna atlak nyam thu soya a routine ngai chu aning ni in soya US a akal ta deya heta hian architect businessman Bobby Mukherjee nen anin tonga US a hian anum het ta dewa arrivangin kumsang ni paruk khan anin neya Fanu Ariana an nei ani kumsang ni paruka tanga film achan tlem chan po kha pasal le fa anei wang hi alo ni deu boka bahima hian afanuta na in pek zia soin second khat lek po kalsan kadu lawati a film chan lam anga event thei talawa film chan ai chuan afanu en kul chu alimpui ta dei zo kani ti in soya ma se thil chu akal tlak reng talawa apasal nen hian kumsang ni som pathum khan anin then le ani mahima hian film changturin hun anei lutuk to lo thua soya hengwang hian wait te po again ve ta hle ani pa tel lawa fa en kol kani a poisa tho chu angaya film changtur chuan huna hek boxi chuwang chuan TV show te ka jacha functiona te kalanga ribbon te ka chepa katan chuan film chan ai chuan alo ol sam dei mai poisa tho chuana ol sam deuh hlek hun he lutuk si lo ka nei thei lawa atia arai tan tira film offer amu te po atak sa chak tok lawa wanga alo nol thua soya fa an nei cha chu ama tumru na te chakna te anei thara nu ani na chunwa mati viau thua soi boka nu ani na chuan do theina te apek thua soya ka staff te anron kal tlai te hian ka thin rim mai thin ma se tu na chuan ke na just thei to a nu ka ni na hian hriat thiam na le do theina min nei tirani ati midday ne na a interview na a afanu hian film le acting lam hi atui ve hle ani ti asoya TVIN khata school play ate atel na sa a Salman Khan du hle ani ati boka Salman Khan hi a achil ve emema happy birthday a enge ipe kang tia ka zo po in Salman Khan ti in min chang ani ti in asoya ni mahima hian film lam achan tlem chan pakhat po role hole lutuka chanreng anin thu soya senior actor te tan role tha awang ati a film changtam ta lo hle ani 1990s top lam kha chuan Bollywood actress Fit Berpol ani a kumsang ni so pasari vela tangkhan ron ri chanin alanda na dang ve to hle a amel that na te ro alangai reng ani And I've been contemplating and picking a few items to what I need during these times, and my number one pick is that we should all keep a gun for our security. What I'm talking about is this non-contact infrared thermometer gun. We all need to keep these.